Veliki pozdrav Raja i dobrodošli u drugi dio našeg videa. Ostale su nam još 4 arome iz Boz Pure linije, njih ćemo sada testirati i nastavljamo dalje sa onom dinamikom koju smo imali juče. Sljedeća aroma je ova. Peach Bullet. Sa Peach Bulletom smo uspjeli da uparimo onu kremu iz jogurta sa onim slatkim iz breskve. Što se tiče doziranja od 5 do 7%, ja sam išao sa 5, vrijeme stipanja od 2 do 4 dana. Jogurt i breskva, jedva čekam da ovo probam. Ja inače stvarno volim breskvu pravo. Nedavno sam završio flašicu tečnosti od Vapers Valley-a, švicarskog moonshine kolekcija Peach Berry. Tu mi je breskve malo nedostajalo, tu su te bobice nekako, čini mi se, nadjačale tu breskvu, ali breskva kod mene prolazi u svakoj mogućoj kombinaciji. Volim i da je jedem, a i da je parim, tako da vidimo. To je to. To je to, Raja. Breskva dominira. Oni su obećali slatku breskvu i dobijamo. Ovo je prava ona zrela breskva kad je kupite pa je ostavite kući još 2 dana pa ona postane mekana pa je pritisnete, najradije bi je zgnječilo da onaj sok iscuri. To je ta breskva. Nije preslatka, pravo mi se sviđa, apsolutno možete ići sa ovim doziranjem od 5% i osjeti se taj jogurt, ta krema u pozadini stvarno pravo. Kada sam vidio sastojke ove arome, odmah sam otišao, uzeo sam onaj jedan voćni jogurt i mislio sam da će to biti to, mada to nije bilo to. Upravo iz razloga što oni one voćne jogurte natrpaju toliko šećera da se na kraju više neka vanilija osjeti i taj neki šećer nego samo voće, ali ovdje stvarno od prvog dana, na jeziku do duše nije nešto, malo vještački to sve izgleda na jeziku, ali miris, stvarno nisam mogao da vjerujem, uvijek sam kad pročitate taj neki sastojak pa vidite jogurt, joj, na šta će to ispast, kako uopšte dobiju taj ekstrakt jogurta, ali stvarno aroma, to je tečnost koja će za mene bar biti all day vape. Fantastična aroma. Mislim da će definitivno biti jedan od mojih favorita. Raja, nastavljamo sa sljedećom aromom. To je Icy Melon. Znate one vruće dane na kojima ne želite ništa drugo osim osvježenja. Kaže, možda jedna lubenica na pješčanoj, bijeloj plaži Malediva. Prije će biti na kamenoj tučepa. Icy Melon u tank, zažmirite i bit ćete upravo tamo. Preporučeno doziranje za Icy Melon 5 do 7%, ja sam naravno išao sa 5%, preporučeno vrijeme stipanja od 2 do 4 dana. Ovako, Icy Melon je definitivno fina jedna aroma, dobra. Ne znam sad da li mogu reći vrlo dobra, odlična nije definitivno, bar po mom mišljenju. Ja nisam neki sad ekstra ljubitelj lubenice, bar kad je riječ o vape-u, a boga mi nisam ljubitelj lubenice i onako. Ova aroma je slatka. Nije preslatka, ali je slatka i na ovom najnižem preporučenom doziranju. I ne znam baš koliko je ova lubenica autentična. Ja sam probao nekoliko lubenica i iskreno nijedna mi nije bila do te mjere autentična da kažem joj super, baš je lubenica. Ovo mi je nekako, najbolji opis za ovu lubenicu je nekako žvaka od lubenice, eto to bi bilo to. Najveća misterija mi je bila šta im znači ovo Icy. Da li su oni Icy koristili da to bude neki mentol, da bude neki cooler, ali definitivno ovdje nema nikakvog ni coolera ni mentola. Možda mala bogdica da ova lubenica djeluje kao neka friška, svježa lubenica,
ali ovo icy nemojte da vas buni, ovo je jedna najbolje i najjednostavnije rečeno žvaka od lubenice. Uzet ćete ako volite lubenicu. Što se tiče doziranja, ok, ne bih išao niže od 5% iskreno, s obzirom da malo je slatka, nije preslatka, još sam ja na driperu i to zapamtite, mislim da je 5% upravo ta neka mjera za ovu aromu. Idemo dalje. Idemo sa sljedećom aromom, to je ova. Crazy Monkey, siguran sam da već slutite o čemu je ovdje riječ. Ukrali smo omiljenu hranu majmuna i pomiješali je sa jabukom, vanilijom i još jednim tajnim sastojkom. Ovo se mora probati, uživajte. Preporučeno doziranje kod ove je jako specifično, od 3,5% do 5%, znači 3,5%. Ova aroma od svih ovih ima najniže preporučeno doziranje od samo 3,5%, vrijeme stipanja 2 do 4 dana. Osjeti se tu banana, mada meni iskreno malo vještački ova banana miriše, ali hajmo je probat pariti. Meni se iskreno ne sviđa. Od svih ovih aroma, da budem iskren, mogu reći da mi se ova aroma, ostala je znači još jedna aroma da probam, ali od svih ovih 6 prethodnih što sam probao, ova mi je iskreno najlošija. Ja volim bananu, volim da je parim, ali kod banane je takva situacija da ona ode često u te neke vještačke vode. Ova, ne znam iskreno šta bih vam rekao. Jabuka, sad jabuku da osjetim, kod vanilije uvijek specifično vaniliju stavljaju često da ona zaokruži sve te note unutra. Ovaj tajni sastojak, naravno da ne pričam, nemam uopšte pojma šta bi to moglo biti. Ne znam stvarno, evo, trudim se, hoću da mi se svidi, ali sočna je tečnost, voće je tu neko, je li sad ova banana napravila neku magičnu fuziju sa ovom jabukom, što se zna desiti, znači nije da se ne desi, zna se desiti da kada imate više ovi neki voćki da oni naprave tu novu kombinaciju. Jedna od tih aroma je upravo Vapors Valley Moonshine kolekcija Peach Berry, koja po mom mišljenju tražio sam breskvu, ali te bobice i ta breskva napravili su na kraju neku cvijetnu aromu. Evo, kad je riječ o bananama, ovo je posljednja iz serije koju sam naručio kod Mr. Vaporhouse-a, to je ova. Evo ga. Ovo je taj banana nut bread, banana hljeb sa nekim orasima, lješnjacima, šta već. I ova mi je bila fantastična, bila je jako autentična, to mi se kod nje svidjelo. Topla preporuka da probate i ovaj Moonshine Collection, Vapors Valley kompanija iz Švicarske. Ali ova banana može proći, ali definitivno nije slučaj za mene. Razlog za to može biti i činjenica da je miksana na najnižoj preporučenom doziranju, 3,5%, možda joj je 3,5% malo, s obzirom da, ruku na srce, ovo je najniže doziranje, kao što sam rekao, od svih ovih Boz Pure aroma. Vjerujem da bi joj godilo veće doziranje. Ne znam da li bi kod većeg doziranja ta banana postala intenzivnija, da li bi se više osjetili ovi drugi neki sastojci, ali kod ove arome, vjerujte, ja bi se usudio čak reći da je miksate, odnosno moja preporuka je da je miksate na najviše mogućem doziranju od 5%, pa ukoliko vam bude jaka, uvijek je nekako možete razblažiti. Idemo dalje, ostala nam je još jedna aroma posljednja, pa da vidimo o kojoj aromi je riječ. Raja, preostala nam je još jedna aroma, 8. i posljednja, a to je ova. Granny Style. Znate li one nedjelje koje provodite sa nanom zajedno i dok pijete kafu? Da li tu nešto fali? Sa Granny Styleom vam predstavljamo ukusnu štrudlu od jabuka,
koja će vam zasladiti dan. Preporučeno doziranje od 4 do 6%, ja sam išao sa 4. Preporučeno je vrijeme stipanja 2 do 4 dana. Ovako na prvu jako interesantan opis. Jabuka se tu definitivno osjeti. Malo koji cimeta mislim da osjetim. Jako sam radoznao kako će ovo sve ispasti. Ajmo probati. Fantazija raja. Ovo je san snova. Granny style. Teško je opisati ovo štrudla od jabuka, šta Njemci uopšte podrazumijevaju pod štrudla od jabuka. Nekako na prvu mislio sam da će ovo biti na fazon onih američkih pita sa jabukama, mada nisam probao pravu američku pitu naravno pa ne znam, ali kod nas se u pekarama mogu uzeti te neke kopije, nije to. Ovo mi je nekako više kao ona naša prava domaća pita od jabuka, ili jabukovača, eto kako je zovemo. Jabuka se fino osjeti, nevjerovatno kako ostaje fino ta aroma u ustima. Pravo, sočna jabukovača, tako bih opisao ovu aromu. Sada vam pričam, ima tu grožđica, nema grožđica, ne osjetim jabuku, osjetim cimet, samo što jufku, eto tu ne osjetim. Ovo preporučeno doziranje je ok, možete slobodno ići po mom mišljenju za 4% ukoliko volite da vam stvari budu intenzivnije, onda ćete ići sa 5%, mada sa 4% apsolutno ima prolaz. Biće pravo teško odlučiti koja je najbolja aroma od ovih, s obzirom da i ova definitivno ulazi u krug najboljih aroma iz BuzzPure linije. Tako da ću se sad ukratko povući, malo ću još razmisliti da vidim kako ću ih rangirati, kako ću ih ocijeniti. Imam tu neke svoje favorite, mada definitivno ima tu par aroma koje se bore za to prvo mjesto. Biće stvarno teška odluka. Nadam se da vam se do sada svidio ovaj video. Ja idem još malo da razmislim i onda ću se vratiti sa konačnim zaključkom. Raja, evo me opet, vrijeme je da podvučemo crtu i napravimo zaključak. Generalno kada gledam BuzzPure arome su mene prije svega pozitivno iznenadile. Ja sam tip koji više voli da bude pozitivno iznenađen nego negativno, tako da sam im pristupio poprilično skeptično, nisam imao velika očekivanja, ali na kraju su me kada sve sagledam poprilično oduševile. Ako ih moram nekako rangirati, plasirati, stavio sam svoje cvike da to sve nekako profesorski i stručnije zvuči. Krenut ću od posljednjeg mjesta. 8. mjesto bi stavio Crazy Monkey. Kod Crazy Monkey-a neću puno trošiti riječi ovdje, išao sam sa najnižim mogućim doziranjem. Mislim da bi mu malo jače doziranje dobro došlo da se probudi ta banana, mada nije me oduševilo, tako da od mene 3. 7. mjesto je Icy Melon. Ovdje sam razmišljao da li će Icy Melon ići na 6. ili na 7. mjesto, ali stavljam ga na 7. mjesto. Ja iskreno nisam neki ljubitelj lubenice, vi ukoliko je volite, siguran sam da ćete uživati u njoj. Vuče na tu neku žvaku od lubenice, tako da to je to. Na 6. mjesto stavljam #439. Ovo je onaj muffin sa borovnicom, on je mogao biti i 7. mjesto, nekako mi on bio blizu sa ovom lubenicom. Borovnica ta dominira kao i većina drugih, ako ne sve borovnice. One su jako dominantne i baš morate biti ljubitelj borovnice da vam se ova svidi. E sad već dolazimo do 4, mada #439 bi možda mogao biti 4- ili 3+. Eto vi sami procijenite gdje biste je vi rangirali. Ako je volite, onda vam je sigurno 4. Na 5. mjestu je za mene Next Level. Nisam neki ljubitelj citrusa, ali mislim da su
u Boz Liquid su napravili jedan citrus koji se meni sviđa, ovaj kolač sa limunom mi je jako fin. Morat ću ga pariti još par dana da vidim da li je on all day vape za mene, mada je jako interesantan sa onim najnižim doziranjem, jako dobra aroma, jako dobra tečnost koju sam dobio na kraju. Sada dolazimo do ove top četvorke. Ovo su u suštini za mene arome koje su za čistu peticu, znači pravi odlikaši, i ono što mi je najteže bilo jeste da se odlučim između prvog i drugog mjesta, mada su stvarno sve četiri fantastične arome. Evo ovako, hajmo neka bude četvrto mjesto FFM, Frankfurt am Main. Ovo je znači ona divlja jagoda i malina sa pudingom, stvarno dobra i jako prirodna aroma, kao da šetate kroz šumu. Definitivno preporuka da probate. Treće mjesto je za mene Peach Bullet. Peach Bullet je mogao biti četvrti, ali eto stavljam ga na treće mjesto s obzirom da ja dosta volim tu breskvu i u ovoj kombinaciji sa ovim jogurtom je stvarno riječ o jednoj, na papiru kad pogledate, poprilično jednostavnoj aromi i recepturi, međutim fantastična aroma i tečnost. Mislim, za ljubitelje breskve ne moram vam pričati, ovo uzmate obavezno. Sada, prvo i drugo mjesto. Vjerujte, dok snimam ovaj video, još uvijek razmišljam da li sam donio pravu odluku. Znači, parim drugoplasiranu aromu, koja mi je sad u glavi drugoplasirana, ne znam da li bi je stavio na prvo mjesto, ali evo da prekinemo više ovu misteriju. Ja na drugo mjesto stavljam Granny Style. Fantastična aroma, kažem vam, vrlo lako je mogla biti prvo mjesto. Ova jabukovača i ovo kako su oni dozirali i napravili je fantastično. Znači, taj omjer jabuke, tog cimeta i šta sve još nisu koristili da dođu do ove arome je stvarno fantastično. Ukoliko volite jabuku, ukoliko volite arome koji su na fazu neke pite i kolača, ovo je definitivno preporuka, ovo je definitivno moj all day vape. Sve ove dane koliko sam pario ove tečnosti, možda sam i najviše pario ovu aromu, odnosno ovu tečnost, ali skoro. Jer prvo mjesto, po mom mišljenju, definitivno ide, evo ova bočica je već skoro prazna, Flying Tangerine. Ova mandarina i kako su oni uspjeli da ovu mandarinu naprave ovako prirodnom i autentičnom je nešto što je mene lično oduševilo do te mjere da sam sebi počeo postavljati pitanje je li ovo možda i najbolja tečnost koju si ti pario, a koja je nastala iz arome, a da si je ti sam miksao. Ta količina mandarine, ta slatka mandarina koja nije pretjerano slatka, da li je ona slatka zbog te vanilije, zbog te karamele, ja stvarno ne znam, ali količina mandarine, količina vanilije i količina te karamele su tako savršeno iskombinirane i spojene da ja ne znam, ne bih joj ništa ni dodavao ni oduzimao na najnižem preporučenom doziranju. Dobio sam jednu fantastičnu tečnost i moram definitivno reći da mi je Flying Tangerine je definitivno broj 1. Eto raja, to bi bilo to za ovaj put. Iskreno se nadam da vam se ovaj video svidio. Ukoliko jeste, ostavite mi like. Definitivno fantastične arome. Jako pozitivno sam iznenađen, još jednom to ponavljam. Ukoliko ste ljubitelj voćnih aroma, ne vidim stvarno nijedan razlog da ne probate neku od ovih aroma. Od mandarine, jabuke, breskve, limuna, divlje jagode, maline, borovnice, lubenice i banane definitivno su pokrili cijelu tu liniju voćkih. Ukoliko volite voćne arome i tečnosti, onda ćete, siguran sam, definitivno probati Boz Pure, jer Azad i Boz Liquids i njegova ekipa su stvarno napravili jednu fantastičnu liniju proizvoda. Rekao sam, bilo ih je 6, onda su dodali još 2 i vjerujem i da će sigurno proširiti i ovu liniju i ubaciti još neke arome. Nažalost, za ljubitelje duhanskih aroma ovdje nema ništa,
Ne znam iskreno ni koju bi vam preporučio, s obzirom da ljubitelj duhanskih aroma, oni su malo osjetljivi i sigurno neće ni probati nijednu od ovih voćki, ali ukoliko tražite neku stvarno dobru aromu koju ćete zamijeniti, da malo presjećete, da malo odmorite od tog duhana, onda će i za vas ovdje nešto definitivno biti. Jako zahvalne arome, vidjeli ste po samom doziranju, kad pogledate 4-5% doziranje, mislim bukvalno sa 2 flašice arome možete dobiti hladno, bez ikakvih problema, pola litra gotove tečnosti. Ja sam nekako bio skeptičan, nisam mogao vjerovati da ljudi sa ovako niskim doziranjem mogu napraviti tečnosti koje će biti ovako dobre. Nekako navikao sam na to da mi je 10% ta neka srednja granica i sve što je ispod 10% meni je joj bože na što će to na kraju ličiti, ali Boz Liquids sa Boz Pure aromama su stvarno uspjeli u tome i definitivno aroma ne mora imati doziranje od 15%. Evo ovo je najbolji dokaz da aroma ne mora imati doziranje od 15% da bi stvarno bila dobra. Još jednom ponavljam, ukoliko vam se svidio ovaj video, ostavite mi like, ja ću ovaj video staviti na YouTube, subscribe-ajte se na moj kanal ako želite, imam nekih interesantnih atomizera i modova za koje bi volio da snimim video, s obzirom da volim i fotografiju i videografiju, a vape je postao moja strast proteklih nekoliko mjeseci, tako da bit će mi drago da napravim i neke klipove vezano za modove i za atomizere i koje imam, a i koji mi dolaze, s obzirom da dosta interesantnih nekako proizvoda trenutno vape industrija lansirala i bit će mi drago da vam predstavim i te proizvode. Koristim još ovu priliku da se zahvalim ovom čovjeku. Mr. Vaporhouse je omogućio uopšte da napravim nešto ovako, nikada nisam radio recenziju, iako je malo teško sada raditi recenziju za arome s obzirom na to da ono što se meni sviđa možda se vama ne sviđa i obratno, već smo o tome pričali. Nakon Vape Meeta u Jajcu 1. oktobra Bosnian Vapersa nekako se rodila ta ideja, joj mogli bi napraviti tu neku recenziju ko bi bio super za to i ni kriv ni dužan, eto spomenuli su mene i onda sam u komunikaciji s Markom rekao hajde ok, pošalji da probamo da vidimo kako će to sve ispasti, jer ja nekako mislim da, jer i ja sam vaper i potrošač, mislim da je nekako ovaj vid komunikacije i predstavljanja proizvoda puno bolji nego one šture informacije koje vi dobijete iz one jedne ili dvije rečenice koju navedu proizvođači. To bi bilo to za ovaj put, vama svima hvala koji ste ostali i pogledali ovaj video do kraja, jeste dug, jeste obiman, ali mislim da će vam biti informativan i da ste naučili malo više ovim Boz Pure aromama. Ja vam apsolutno preporučujem da im date šansu da probate neku od ovih aroma i to bi bilo to za ovaj put. Raja, čuvajte mi se, budite dobro i uživajte u vape.